Chazeleke ukuthi iqale kanjani ngize ngigcina ngidla indoda. We used to go to isitolo sayo indoda because indoda iyangale. So besijwayele ukuthi siye esitolo sayo. Mawuthi ngale usho ngani? Ngichaza ukuthi yebo, ngichaza ukuthi ayisiwe umZulu. Besijwayele ukuthi siye esitolo sayo. Ifika imnika ama airtime, imnika imali ngiyabuka njalo. Imnika imali, yenzeni ngikhamisile ngeke sithithike mina ngibamba ikhandlela. And nami ngiyayidinga imali. Ngabona ukuthi okay, you know what, nami ngiyamdinga umuntu onje. The other day ngahamba ngathi ngothenga amaqanda khona. Mangifika ke indoda yasifuna ke ukuthengela ami iqanda ngase nga. Ayineka. Yebo bhuti uyena. Oh okay ke usiphe wena usiphe lesi. Ngoba ngathi uyayidonsisa ngicela ukusichazela mina. Qole kanami. Njengoba ngikubize la. Ngifuna ukuzoxolisa wena, ngifuna silungise friendship yethu. I know ukuthi akuphelanga kahle kwaphela sengikuhluthile nawe iqathe emlomeni njengoba ngihlutha nalo bhuti nje. Kodwa ke angikho lapho mnganami. Ngicela ungixolela ngokuthi ngithathele indoda. Ngixolele. Ngilana bhuti ngoba ngifisa ukubuyisana nomnganami. Silungise ubudlelwane besinabo. I know ukuthi baphela kabi and ngingasho ngithi mina imbangela ukuthi ithi ngabankulu ingabesazekeka. Nina benkasana kaMenzi eyaphuza umlaza angameva. Nina bendlu kaShaka siyanibingelela. Nibingelela uyumshini magudu ATM umshini amalo bacofa ogcifisa ubuqhubuqhubu zethu mayithinto abafasitha sithizwa. Unkunzi bayicishila ngani besabe namacala. Uskipper sika Jonas Balo 7 siyangichaza. Sinibingelela siyichannel iSelect Africa TV. Niyazi ke sihlezi siniphathele izinto ezimnandi. Namhlanje siniphathele udadewethu kuhlelo uluthi Let's Fix It. Kulolu hlelo lusixozulula inkinga zabantu mhlambe ngabe umngani wakho enisuke nizwala kade nizwana naye mhlambe sekukhona leli ngasaboni ngasolinye khona senifuna thina siyiSelect Africa TV sinihlanganise senza njalo. Namhlanje kulolu hlelo sobe siniphathele udadewethu ofisa ukuhlanganiswa nomngani wakhe. Kusho ukuthi uyazama nokuhlangana naye but akwenzeki wase wacela usizo kuthina ukuthi usacela sibahlanganise asiyeni khona. Njengoba sesishilo ke balubukeli ukuthi njengamanje sesiya kuyo ke inkosazane uSiphesihle umntakaFaku okuyena osibhalelile kana ofisa ukubuyisana nomngani wakhe okungoxoli. Njengamanje nangu uSiphesihle sesihlena sawubona uSiphesihle njani? ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila nathi. Ngibuza nje inkosazana yini edale uze ugcina usibhalela la kulokuzana kuSelect Africa TV? Okay bhuti angeke ngisachaza kwesibili ngoba bosungichazile ukuthi Siphesihle ngwakaFaku all the way from Eastern Cape. Ngilana bhuti ngoba ngifisa ukubuyisana nomnganami silungise ubudlelwane besinabo. I know ukuthi baphela kabi and ngingasho ngithi mina imbangela ukuthi kuphela. Yebo. So angeke ngiqamba manga ngithi khona indlela esengike ngazama zokuthi silungise le relationship esinayo cha azikho. But ngithe ngokubuka uhlelo lwenu ngase ngiyabona ukuthi nami ngingasizakala kakhulu ngase ngidecide ukuthi nginibhalele. Ngamanye amazwi akukho ukuzama ukuxhumana naye mhlambe nje uqale mhlambe ufune ukuxhumana naye before nize kuthina ukazi uzame nje uvele wabhalela thina? Hayi cha bhuti angaze ngizame. Uthena into eyaniqhatha kambe ngabe yini? Sangiqhathwa indoda. Umuthi naqhathwa indoda njengamanje mina njengomuntu ongazi oqalayo ngiyadideka mhlambe indoda nenza kanjani yaniqambela amanga mhlambe indoda yenza kanjani yanihlela nobabili noma mhlambe omunye wathathela omunye indoda manje ziningi izinto ezingifikela mawuthi naqhathwa indoda kwenzakalani? Ngicela ngamdlela indoda. Wamdlela indoda wakudlela indoda ngizwanga? Yimina engadla indoda yakhe futhi. Wena wamdlela indoda? Ungangibuki bhuti, yayidleka ngayidla. Ungangibuki nje. Yo mana ke usilandiseke before simlande yena ngoba sesimtholile yena ukhona la eduzane. Yini lena eyadala uzugcine udecide uthe umngani wakho eyazi yagcina idala udlela umngani wakho indoda? Mase ugcizelela ukuthi umnganami ezifuna ngingazi. Ngangazi ukuthi umnganami kodwa uyena wangiphusha ukuthi ngigcine ngiyidla indoda yakhe. Into eshayayo kakhulu uXoli umuntu oxhomayo. uXoli always brag about indoda yakhe. Engeke nami ngiyeke indoda iziletha kumina futhi. Iyayidleka futhi. Okay ngikuchazeleke ukuthi iqale kanjani ngize ngigcina ngidla indoda.
We used to go to isitolo sayo indoda because indoda iyangale. So besijwayele ukusiya esitolo sayo. Nawuthi ngale usho ngani? Ngichaza ukuthi yebo, ngichaza ukuthi ayisiyo umZulu. Besijwayele ukusiya esitolo sayo. Ifike imnika ama-airtime, imnika imali ngiyabuka njalo. Imnika imali yenzeni ngikhamisile ngeke sithithike mina ngibamba ikhandlela. And nami ngiyayidinga imali. Ngabona ukuthi okay, you know what, nami ngiyamdinga umuntu nje. The other day ngihamba ngathi ngothenga amaqanda khona. Mangifika ke indoda yasifuna ke ukuthengela ami ke iqanda ngase ayineka. Yo. Mana ke ngifuna ukuthola la ngaleso sikhathi wawunayo wena indoda ngaleso sikhathi noma wawungenandoda nje wawusubheke vele indoda kamngani wakho. Ngangibamba amatoho. Mawuthi wabamba amatoho wawubamba Khona phela. Angixosha nje la ivuka khona. Into sibizele yona nosibhalele yona ukuthi ufuna nibuyisane nomngani wakho ngithi ake ngiyithathe lento ngiyibuyisele back ngakuwena inkosazana. Mangase kuthiwa wena oseyicathulweni zikamngani wakho uXoli, wena ubungenza kanjani? Wena ubungenza nje mase kuthiwa wena ke mhlambe odlelwe indoda, wena ubungathi wena ubungayithatha kanjani esefika kuwena ezokutshela lento azomtshela yona? Abona nje bhuti wami for the fact that ayikho indandatho la. Nakena futhi ayikho kanjalo. Okunye ke futhi akekho umuntu owazalwa efumbethe indoda la. uXolo wafika yedwa la emhlabeni. Ngingazi noma phela mhla ezalwa wena ngingela ngekhala wayikhalela amadoda yini noma wayikhalela impilo engcono angimazi. Kodwa ke nje mina ubudle yami indoda. Bengike ngibe nankinga nanokuthi ngiyazi ukuthi ayikho indoda yami engavuma udlilo engasevuma ukuthatha uXolo. And otherwise vele ke kwandoda leyo anginasikhathi sayo ngifuna lezo wazi ukunginikeza lento ingakho ngathathe yakho uXolo. Futhi mangingathola elinye ithuba ngisazophinda futhi ngimdlele. Ngithi ngizobuza lokho ukuthi mangase kuthiwa siyamfica ke njengamanje uXolo mhlambe niyaxolelana ufica ukuthi unendoda enemali namanje futhi nisengaphinde umthathele yona enemali. Hayi futhi wami yangazi. Sengabonakala Nkosi yami ingapheki kwami lenkulumo angangivele wena ufuna ukukhuluma naye uXolo ngithi babukele emakhaya ngisacela ke simlande uXolo lenkulumo ithanda ukuba ngapheki kwami ake simlande uXolo usiphe akayikhulumele naye sibone ukuthi ngabe lento yabo izolunga yini na msawumlande uXolo. ISP so right ke right kodwa nami sengihambe ngabuya naye Xoli nang usiphi osicelile ukuthi ucela simlande uyamaza ngithi ngiyamazi ngizoyibuza kahle ukuthi ufuna ukuthini mina siphe kuze sibe ne-show uyena umuntu obuthe ucela sikulandele ngithi silande into right angithi yebo bhuti uyena. Oh okay ke usiphe wena usiphe bese ngoba ngathi wayidonsisa ngicela ukuzichazela mina Xoli kanami njengoba ngikubize la ngifuna ukuzoxolisa wena ngifuna silungise friendship yethu. I know ukuthi akuphelanga kahle kwaphela sengikuhluthile nawe iqathe emlomeni njengoba ngihlutha nalo bhuti nje kodwa ke angikho lapho mnganami ngicela ungixolela ngokuthi ngithathele indoda. Ngixolele ufuna ukuthini umthetho wakho kumina? Ngani phela it's not like mhlambe uma ukuthi ungixoleli noma uyangixolela kuzoshintsha ingidlile indoda yakho ingidlile nje wena wakho njengamanje ukuthi sihlisane sixolela nani yonke into right kuwena. Mngani ngenze njani ke ngikhiphe inkomo ke mngani uyigqibeke khona uzokwazi ukuthi ungixolele. Mana siphe into esizimana manje uthini kumina Xoli siphe njengamanje into esizele la nosibizele yona ngithi ukuthi uxolise kumuntu omonile ngithi bathi indlela okhuluma ngayo njengamanje ayikhombisi ukuthi ufuna ukuxolisa. Imake ivale lapho bhuti wami uthe ngimonile. Ngimone ngani? Ngokuthi ngidlela indoda yakhe mina into engixolisayo njengamanje ukuthi ngixolisele ukuthi asisazwani ngifuna sizwane. Angixolisele singidliwe indoda yakhe ingidlile nje. Mangixolisa izovaleka impopo. Izovaleka ngeke ivaleke. Mina ngifuna kulunga ifriendship yethu nomngane nami sibe right. Nothi ukuthi ngixolisele ukudliwa. Uxolisa kanjalo kumuntu. Mngane nami cha angisho mngane nami angilwi nawe. Ngilona lo bhuti lo othi ngonile ngone ngani ngone ngothi ngidliwe. Mana yini niqhathile? Ayikho into esiqhathile udino ukuthi ngidla indoda aswani ngidlile futhi wena ke woni futhi wonile ngingonile ke kodwa ngisho ukuthi njengoba kuwena ke owonile kufanele njengamanje kube uwena ozehlisa kungabi wena ophakamisiza ngithi ngibuza nje manje yena ikhulumela phansi kodwa uwena ophakamisiza phezulu ngithi wena uzoxolisa ngithi la nganami ngiyaxolisa
Mina ngibona ungi-actela nje, uzongi-actela nje wena la. Aze ngikuze ukuxolisa okunjalo mina. Imake mngani Bese kufanele ngithi mina hey kulungile right angishongo njalo mnganami. Ngiyazehlisa ke kuwena ngiyaxolisa Chomi. Awuzehlisi, mawusasho njalo awuzehlisi. Chaza ngizothini? vele usenza lento leyo ongigibela ngayo ukuthi ungigibele ekhanda. Ukulunga kwami uvela ukuthathela phansi ngoba ngilunge kaze kweqa. Ingakho vele ngithatha kanjalo. Kodwa ngelinye ilanga ukuthi akwenza lokho ukuqonda nabantu abangeke bekulungele njengami. Wakwenza kahle ngoba wathi sivele ngikwenzela ukuthi ngize ngishaye. Angiyena nomuntu okhonza ukushayana. Kodwa ngelinye ilanga ngiyazi mina ukuthi ngeke uze ugcine ngokwenza kumina uyokwenza nakwabanye. And abantu obukwenza kubona bokwenza into ebuhlungu ngoba ngelinye ilanga abantu abazi ukuthi umngani wami kobe sekubizwa mina usunenkinga. Yazi sipe mina mangazi umuntu mangibona umuntu oxolisa njengamanje ukhuluma nawe ubhekele awumbuki wakumbuka Make ngiqale la Nkosi yami ke mnganami oyisithando sami. Usungishumayeze bangishumayeza Chomi. Kodwa iyodwa into engeke ishintshe ungidlile as much as ngivuma ukuthi ngirong kuwena kodwa mnganami nawe uyazi kade mina nawe sazwana lo Abdul ubumqabuka la eThekwini mina nawe safika ndawonye la silala emabridgeini mnganami singenayo indawo yokuhlala sesingaze siqhathwe yilento nje lo mpipiyelo ngaka sesingaze sibange lento le Chomi lento le njengamanje mina ngize kuwena ngizothi asilungise lobudlelwane bethu sibe right sibuyele ekubeni yilo xoli nosiphewo bedumile aziwe ukuthi akabhedelo cabanga ke manje sesizobhedela cause asisazwani mnganami kokuqala asimazi nalomfana mnganami ukuthi uzalwa kephi asimazi usuka kumuphi umhlaba mangathiwa lapha phakathi kosobabili khona umithi singathi ngane yalapha asazi njengamanje singavumeli ukuqhathwa umuntu esingamazi usuka kephi ngani nomuntu simqabikela eThekwini noma sihlanyisule khona into ahlala kuyona ngizozehlisa kuwena njengamanje ngizokuncenga ukuthi sifixe ubudlelwane bethu but I can't change the fact that ungidlile njengoba nawe akuhle Indlela mina mnganami ngikuthemba ngayo angithemba ngalendlela ukuthi ayikho into esingayishare mina nawe ngangenza sure ukuthi yonke into engiyitholayo fanele ngishare nawe ngoba ngazi umngani wami ngiyabonga mnganami ngiyabonga wathinta khona ngqo wena mnganami wangijwayeza ukuthi siyashare ngithi sashare nendoda yakho ke why sixabana manje yini siyibukanisa nabantu yini mnganami sibonisa nabantu because wawazi kahle ukuthi lo muntu ngidependele kuye angina backup anginalutho wese ngihlala emqashweni makuphe inyanga fanele ngirent fanele ngithenga ukudla nazi nento ezogqoka ziyaguga ngapha nali nekhanda ngapha awuthi mina ngenze njani uma ngabe ngithathala lo mfana awuthi mina fanele ngenze njani isona ukuthi ngihamba ngoku-introduce kuyena isona ilokho kushuthi kwangafanele kwakhona ekuqale ngize ngi-introduce kuyena asile mnganami wena kodwa kuchaza ukuthi uweak asile intombazane cheap weak masifike kanjani lapho nginothisa kakhulu la ubuye amazwi wakho uyaxolisa sizwile igama lethi uyaxolisa but kunaleli igama lokho lisebenzisayo ukuthi ngeke kuze kushintshe ukuthi ungidlile yayibona le nto akusakhombisi lokho ukuthi usafisa nento akhombisi ukuthi uyaxolisa ngibona indlela uxoli ayiyona yazi uxoli ngendlela alokhu zana aphansi ngayo ukube kuthiwa uyena mhlawumbe owenza njengoba wenza unanga umuntu ekufanele ngabe uyenza yayibona into ekufanele ngabe uyena ophansi kanje but wena indlela owenza ngayo akukhombisi ukuthi uyaxolisa ngathi uthi njengamanje uzomgcwalisela yayibona le nto uzomgcwalisela Shuthi yinhle lento ayenza kumnandi namanje uzocela uxolo kodwa kuchaza ukuthi indoda eyami esenginawo njengamanje since ngashiya luhlama lo owakhombisa usakazazi ufunana empilweni chaza ukuthi usangiphinda ngikuphindeleni Chomi ngisakuthemba ngifunda uqama ngisakuthemba mnganami usangaphinda ungithathele indoda yami usangaphinda futhi nje baqinisile abantu babengitshela ngayo bethona amadodo wathatha ngomuthi baqinisile sengiyabona ukuthi baqinisile ngoba awugcinile ngalokho and ngiyezwa na life lethini ukuthi vele ukudla amadodo lokho umkhuba wakho yazi nje kunomunye ugela ade ngibuza ukuthi ngizwana kanjani nogelo nje kuyimanje bakhala ngawo ukuthi kunomunye usisa bakusothi ujolana sengiyabona abakusoli bakhuluma iqiniso mnganami mina ngizothini intofuzeni maziko2 ngenze njani amadoda emayeziletha mina ngenze njani uzuyibona ukuthi isiphukuphuku ngempela
Lalela chomi ima ngeke silwe silela abafana akekho umuntu wafika la ifumbethe umfana abafana sibaficela eThekwini mnganami ngeke nje sizixabane kuze kube kubi manje kuvala umgaqo kwenzakaleni sibanga abafana sibanga lento esizofa sishiyela emhlabeni mnganami awukwazi ukuthi ungaze manje angazi sengathi ngistranger sengathi awungazi imina lona imina usiphe wakho mnganami as much as ngidla indoda yakho nawe yakudla vele only it's not like le ndoda yakho mhlawumbe ibisikucelile noma ibisikushadile uzowazi ngani sasiplaneni uyazi maningi kanjani amaplani owabhidliza minayo lo mfana shuthi wawumisele ngokuya eSomalia phela wena kwafika wena kona la yonke into ngibuzela nawe ngibuzela uCuli ngoba lenkulumo ngiyayibona ukuthi ithanda ukuqhubeka futhi iyaphezulu kakhulu kanti uSiphe ubethe la sizoxolisa but indlela enza ngayo ake ngibuze kuwena uCuli umngane wakho vele uyamazi kade naniphila nawe yamazi vele mhlambe uhlanya kwasekuqaleni mhlambe wawusajatshule sokuthi mhlambe wachazwa ikhona ukuhlanya kwakhe kodwa ingoba wawusajatshule sokuthi mhlambe usahlanyela le usahlanyela abantu mhlambe kumani niqabene nabantu kwafike yena beunqavu la lokuvela lokho mangase kuthiwa ke mhlambe uyazehlisa mhlambe uxolisa ngalendlela le wena ofisa ngayo wena ubungani bakho naye usengabamukela yena ubungani bakho naye mangase kuthiwa uzoxolisa ngalendlela wena le ozogculiseka ngayo Mntwami since ngumuntu ongayena inhliziyo embi ngisangamxolela kodwa sekuzoba nzima ukuthi ngimthembe sekuzoba nzima because ngangayitshela ukuthi lento ayenzile wayengayenza kumina because sisabangana abasa right sasinakho ukuthi sishaya abanye emva kwendlebe ngangayitshela ukuthi yena ngagcina seshaya mina emva kwendlebe ngangitshela ukuthi into nje esiyenza kwabanye ezabangani ngangayitshela ukuthi le nto leyo ngagcina seyenza kumina so sekuzoba nzima ukuthi ngimthemba ngifuna uqama sekuzoba nzima kodwa ke nami vele bengihleze ngicabanga ukuthi kahle kahle la khona ngicabangela ini uyafisa yini le nto yethi iphinde ibuye nje because ngangimthanda ngifuna uqamba ngangimthanda ngimthemba nje ngangimthemba ngalendlela ukuthi isifuba sami ngangimvulela yonke into ngimxoxela yonke into nje kungekho into engayishare naye nje zonke inkinga engibhekene nazo ngazi kahle ukuthi hayi ukhona umuntu engizobhodla kuyena nje noma uthi into inginike stress kangakanani ngiyazi ukuthi hayi ngizobhodla umngane ngicela ngizizwa ngi-right ubazi bebemazi umngane wakho kimi bebemazi umngane wakhe ekhaya kakhulu bemthanda ngalendlela yokuthi sitheme sesixabene ngazama ukumbambatha ihlazo lakhe kuyimanje uma uhleze ngifonela engibuza ukuthi uyaphila kodwa umnganami ngimtshela uyaphila uright ethi awusafiki naye kwenze njani asavakashi yabo ngibrush ngalendlela engibrusha ngayo ngobani ngiqiba ihlazo ekhaya lokuthi mhlambe ngelinye ilanga uyoyisola abuya azoxolisa kumina ebese ekhaya ngenze njani uma sengiveze ihlazo lakhe nje so bengilimbambatha nje ihlazo lakhe kube ngathi ekhaya sisa right uyeza ngesiphi lo muntu lona indlela asakukhathalele ngayo phezu kwalento osuyenzile lento yamanyala leyo osuyenzile kuyena imake imabhodi ima angisumnganami lo ngicela unginike ithuba ngizikhulumele naye mina umnganami lo oli mnganami lo bhodi lo singiqabuka la eThekwini futhi naye lento eyenzeka nelabafana laba abacishe basichatha mina njengomngane wakho ngiyaziletha phambi kobuso bakho ngizoxolisa mnganami I know ukuthi ngikuzwisile ubuhlungu ngiyazisola but uyazi xoli uyazi ukuthi mina nginamuntu you are the only person okhona empilweni yami le ndoda le bikujabulisa mnganami nami bengifuna yona leyo happiness wena ungazi kangcono la eThekwini ngafika nawe la mina mnganami sisuke emakhaya sixakekile I remember the first day sifika la ukuthi sala la phansi kwebridge sobabili singazi sodlani singazi ukuthi sophuma sibheke ngalapha indaba namhlanje mnganami sovumela umuntu oqhamuke kamumva ezosiqhatha okwesibili nje lo muntu akusiye ngisho la eSouth Africa why sizovuma ukuthi angene phakathi kwethu asixabanise mnganami njengamanje ngiyazithoba kwena angikwazi ukushintsha ukuthi ungidlile but as from today phathele favorite yethu mnganami lama chips asakhula siwayo avuliwe mnganami ngithemba ukuthi nje ngempela into oyifakile la uzonginika esivuliwe mnganami kahle ngicela singalwe hayi ngeke ngaphaza chips ngidle esivuliwe hayibo
Ngiyona. Feka ngezinto eziningi. Mashe ngoba abantu. Hayibo, wazi kahle. Kodwa-ke Chomi, Ngakhumbula la ama-fried asekhoneni. Manini-ke manje asakhona nama-fried. Akhona manje. Bengisathi nje masuka la. Ngeke vele understand but friend zone. Stand-ke njengamanje manini Ngeke phela ngisayiphinda sidla ama-chips phela mnganami. uyamthemba ukuthi ngeke saphinda Futhi umsebenzi wakho usuphelile. Awusidedele thina noChoma. La sedlule khona ngamthemba. Ukuthi hayi, uzolibona iphutha lakhe. manje ningithela ngama-chips-ke manje mina Sifunda ngamaphutha so ngiyathemba ukuthi bezoxolisa ngempela. Ngifundile mina mnganami Choma. okay Masuka la nje ngicabanga ukuthi shekela ama-fried ebezitshela ngawo. okay ngihamba niyodla iy'nyama zenu nifuna cha babukele emakhaya ngicabanga ukuthi nani seniyasibona-ke isimo ukuthi sesihamba kanjani njengamanje sengishawa ngama-chips ngithelwa ngama-chips-ke njengamanje sibonge khona ukuthi ekugcineni uxolile njengegama lakhe exolela uSipheyi bakwethu singazi-ke kodwa ukuthi ukubuya kukaSipheyi mhlambe wenze i-research wathola ukuthi uXoli usenendoda entsha enemali mhlambe ubuya ngoba nakho ufuna ukuzongena kule ndoda yakhe singazi futhi noma uXoli uxola ngoba ufuna ukuzopheya yini kuSipheyi kodwa ke uma futhi bephinde besibiza sebefuna futhi ukuzophinde behlangane thina siyiSelect Africa TV sohlezi sikhona la ukulamula so bafowethu wena umsebenzi wakho lapha ekhaya ukuthi usubscribe ku-channel yethu ulike then bese uyakhomenta nawe makukhona futhi ofisa ukuhlala naye uxoxe naye mhlambe okade enake nangabona ngasolinye usibhalele sokwazi thina sobe sesifika sobe sesikutholela yena asonde bese sohlala naye la uthi ucevuzile ngenye ilanga ngizobaxolela ngizoyixolela zonke izitha zami ngibaxolele bonke abangonayo Gqugquzela kakhulu uxolo bafowethu siyabonga kakhulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu njengoba sesi-right noXoli. Bengingasalala ngisho ebusuku lento ingidla because njengoba bengingachaza ukuthi la eThekwini ngafika naye ngazi yena. So ungazwani kwethu nje bekungihlukumeza kakhulu. Ngizizwa ngihappy kakhulu ukuthi sengibuyisene nomngane nami emva kwesikhathi eside singazwani. Since kade sizwana ngalendlela le yasekuqaleni yena umuntu engathi mangifika nje la eThekwini safika naye kwamnandi kwangathi nje sesiyifamily indlela okwakwenzeka ngakhona so ngiyajabula if sesi-right bengihleze ngine stress ukuthi kazi kuzogcina kwenzakaleni ngoba bengithi mangimfonela kwesinye isikhathi uthola ukuthi angisamtholi nasefonini kodwa ke seku-right yonke into ngiyajabula kakhulu ukuthi sengi-right nomngane nami. Today I feel relieved. Ngizizwa ngiphila, ngizizwa ngathi kunomthwalo osukile emahlombe ami. Xoli mnganami, ngifuna wazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu. Angiziqhenyi ngendlela engenza ngayo. I'm not proud. Leyo nto ibingihlukumeza but nawe uyazi mnganami. Le mpilo le sayijwayela sobabili ukuthi siyashayana ngetina but besingakaze sishayane thina suthu besijwayela ukushaya abanye. Kube sekutsheka unyawo ke mnganami kwase kushayeka wena. Kodwa ke ngifuna wazi ukuthi akuphinde kwenzeke. Kunaloko ngithi nje njayami asiqhubeke sibagqeme ngetina siwathatha amadoda abo. Kodwa singasondeli kwawethu. Wasondela ke yami mnganami uyazi ngidume ngani. Nami futhi ngiyathembisa ngeke ngisasondela kweyakho. Akhohlwa ukuthi ngiyakuthanda with all my heart and ngizimisela ukuthi relationship yethu manje iqale ibe mnandi more than before. Mnganami ngiyafisa ukuthi siqhubeke sibe right njengasekuqaleni singabe sisavumela ukuthi kube khona umuntu esithatha ozosiphazamisa. Siqhubeke nje siphande ngendlela besiphanda ngayo uyazi ke nawe mnganami ukuthi besiphanda kanjani. Nje siqhubeke sibe right sifocus nje intweni eziright impilo izoba right since saza ukuthi emumva siqhamuka emakhaya anjani so sibe right nje yonke into izoqhubeka ibe right sophila ngendlela besiphila ngayo kuzoba mnandi nje uzobona ube neqiniso nami ngizoqhubeka ngibe neqiniso kuwena ezomngane wami yeah sizoba right nje impilo izoqhubeka.